Tole nagaa waaqayyo saniif haa baay'atu obboloota koo akkam jirtan nagaa keessanii nagaa keessatti galata waaqayyo baga geessan baga walumaan geenye bara haaraa kana keessatti baga bara haaraan isin ga'e hunduma keenya nu baga bara haaraan ga'e isiniin jechuun jaalladha baga bara haaraa geessanii bara 2014 immoo bara eebbaa bara milkaa'inaa bara gammachuu isiniif haa ta'u hunduma keenyaaf haa ta'u kanaaf gooftaan si wajjiniin haa ta'uti jajjabaadha ayyaanni waaqayyo si wajjin jira waaqayyo immoo sin gargaara haala hunduma keessatti waaqayyoon immoo amanachuun gaariidha inni baroota darbe immoo rakkina dhiphina hunduma keessa nu dabarse arras nu wajjiniin jira waan ta'eef egaa ulfina kanaan nu ga'ee jira baay'eetu immoo guyyaa kana argachuudhaaf osoo hawwu osoo dheebotu guyyaa kana kan hanqate jira bara kana kan hanqatetu jira aniif isin garuu waaqayyotu nu gargaare haala kam keessattu jechuudha. gargaarsi waaqayyoo anaaf isin wajjin jira dhuguma dubbachuudhaaf lafa onaa keessatti nu gargaare haala mijanne keessatti nu gargaare bakka hundumatti nu wajjiniin ta'e waaqayyo haalli keenya yoo mijachuudha baatee egaa qorumsi biyya lafaa yoo ulfaateyyuu waaqayyo immoo nu wajjiniin jira obboloota koo inni nu gargaare waaqayyo maqaan isaa eebbifamu maqaan isaa ulfaatu baga geessanii egaa ababaan kun immoo ababaa bara eebbifamu bara milkaa'uu bara gammachuu isiniif haa ta'u egaa nuti immoo qophii kanarra jirra guyyaa har'aanii fi obboleettiin koo tokko bara haaraa kanaaf qophoofne jirra koottaa wajjiniin ayyaana dabarsina lukkuu hojjechaa jirtu laata nuti immoo lukkuu hojjechaa jirra kanaaf obboleettiin koo kun immoo isin taasisuu barbaaddi egaa yaada tokko tokko immoo afaan amaariffaatiin isiniif kenniti baga isiniin ga'e jetti እንኳን አደረሳችሁ የምላችሁ እኔ ጓደኛዬ ናት እኔና ጓደኛዬ አንድ ነን እንኳን አደረሳችሁ ብለናል ወዶቼ እንኳን አደረሳችሁ የዩቲዩብ ቻናል ፍሬንዶች እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ነው እንኳን እግዚአብሔር በሰላም በዚህ አዲስ አመት እንኳን አደረሳችሁ ብዙ ሰዎች ዛሬን መድረስ አልቻለም እግዚአብሔር ረድቶን እኛ በሰላም ዛሬ ደርሰናል እንኳን እናንተም ደስ አላችሁ እግዚአብሔር አሁንም በሰላም በፍቅር በሁሉ ነገር ያኖረን ይጠብቀን እና ይሄንን ይመስላልኛ የባል ዝግጅነቱ ማለት ነው እየተዘጋጀን ነው ያለነው ትንሽ ቆይተን ደግሞ ወደ ዶሮ መስራት ወደ ዶሮና እንጀራ ዳቦ ይዘን እንመጣለን ማለት ነው የመጣው አመት ደግሞ የኛና ቤተሰባችን ሁላችን ማን ሆነን ይሄ እግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ እግዚአብሔር ሰላም አድርግልን በርቱ እናንተስ ጀጀባዳ እና ሰብስክራይብ አድርጉ እሺ ሰብስክራይብ ጎዳ አድርጉ አዲሱ ተከፋይ ነን እኛ ዩቲዩባችን ከዛም በኋላ በቪዲዮ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን መስመር ሁሉም ነገር የምንነጋገር ነገር ይሆናል በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የክርስትና ነገር ነውና ይዘን የምንመጣው ሌላ ክፉ ነገር አይደለም መዝሙር ያው እንደዚህ ቆንጆ ነገር ይዘን እንመጣለንና ተባረኩ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁና ዘባዳ ነጋን ቱራዳ ደቂቃ ጥናስ ይወራምነ እጋ የሮብራሞ ህንዱፍና ዋቀዩን ወጅኒን ታአኑ ገርጋራን ስንንጅር ኦቦሎታ ኮራ ደጀባዳ ዋቀዩን ነው ገርጋሩ ሁንዱማ ኬኛ ወጅኒን ጅራ ሃለ ሁንዱማ ኬሰቱ ስንንጅር ኦቦሎታ ኮ ኩኖ ቆቢን ኬኛ ከነ ፈካታ አርዳ ቆቢ ከነ ደበርሳ ቱሬ ሱራ ካኔ ጅራ አበባ ቆጴስኔ ጅራ ወንቲ ኛታውስ ቆጴፈኔቱ ጅራ ከነከነለ ቆጴፈኔ ቢታኔ በቃ ማለት በር ኩኒሞ በረ ሚልካውቲ በረ ሙልአታቲ ዋንተ ኤፊ ሙለታ አበኔ ድፍነ ሙለታ ሃራ ዋንተ ኤፊ ዋቀየሞ ኑ ገርጋራ ሃለ ሁንዱማ ኬሰት ኑ ወጅኒን ታአ ከነ አብዲ ጉቱ ቀምነቹዳ ከናፍ ዋቀየኑ ገርጋራ ጀባዳ ስኒን ጀቹን ዳላዳ ከነማ ስኒ ታሰው ዱፌ ቻው በሰላም ቆዩ አማርኛስ ደግሞ በደንብ ያወርተናል አይደል አማርኛስ እንደዚህ እንለምዳለን እኔ ጓደኛዬ ኦሮሞኛ አታውቃትም ከዛ ትሰማለች መናገር እስከ አላወቃችም ትንሽ ትሰማለች ሰላም ነው እንዴት ነው አከም ጅራ ነጋጅራ አከም ነጋንጅራ ጅርታ ፈያዳ ነጋዳ ፈያኬ ጅራ ገለተረም ጅራ ገለቶም ያ ረቢ አርጀለበኩ